kola bigidi mojo e bondo ala roki mama hakile ino hutoro kongo hudiro haita dana na ko ala fete tinima wanat jawdi aduna noy sama bien adiji ni gay alhamdulillah ñala mo non manan wel boy ko do ñedani boy do welagam de barki ni la wana kagal wallahi modi ma profil der na me quoi ma fu ya mari bonda non wala profil wala c'était ko profil ar après de cette wara quoi après som deni la message de mbaw ji par har wala kam do quoi mashallah anda ko lu ko ci momi da maintenant andum no wuji mashallah hande san de bugu yidere mo ko di mashallah ko hado tan way hado to ma wondo mari buta wondo do ko nyande no sora ma hay hebani semen tawni dal bo min ko Senegal buran wadu bulurga dandi kay alat ma mosal mu jogi entreprise goto Dakar to donc nu woni tekno ko quoi mun kalkene waden sama holida ko so mi arani dal ala ko gasat ko donc mi inni mo don ari malido kuni gar do wadde do haydi une semaine be 2 semaines dan après mu to quoi kadi mi ma kadi dambu ko samam quoi do ko ha may yite ngey taala ko ha may kala problème ngey on danon tay anangal ma do so mo ande war ande ha joni jam tata base bana fu wala dum placement base banen yalla ma mama demen tayru di Ousmane Diawara tayro nim sogu Diawara fu mi wota mi flancé ji ey matériel ci dongo dum ko petit affaire tam do no iPhone 13 dum gadam mam sala jebi demul di ma dende 15 de pour les mala dum kay den kay calculer ni ko an ni nangulu nati da famille ko war ko duma de tinu courage OK aduna wana jinne ono ina najna aye oh awa weji dinde yinde fu joko golle ma wati to ma uda alaikum salam deli gay asala dum de non wadi ndo ko ndata yulbe no fot nogas oh la bam de non njeri ala no kay famdi tawdi famdi taw ye moji excel ha ajoy an mar di daw man ndoko min dañare ko ala kon fot ay ngallo julba voilà oh la way alu bel ça va machallah nice ha ngala mo manaji di non ko pudi gasi ala belda dum sarbo gar raso di quoi nangu dilma ande ko sarbo quoi dingin ko certne ndogo alas mamu no digam wadi no gam wadde 40 millions quoi dum jano mi banque gote na kaydo dum jano mi wadi de retraite quoi jonnon mi arti il faut que bada faire tawakam galle quoi a famille de voilà après ndaram wadi dum diviser quoi ay so 20 millions ngam bama e dum mun bada connexion quoi sala jebi a famille de voilà OK problème ala mi fotuma galle de arday an est-ce que ada ndor ane tapas uja wala mar ko mason mi way ay yo gal o Senegal yo wana Senegal ana yeji to ngem holumar to golado alan mino wallahi mo Senegal golal ba am batti jimbe jeey kala ay wono mo jidon fo wonno jiban koy mo ci kom dum do an jet rewe aduna wana jinne ono ina najna aye fal ko bawde wadde altino turno mi to maso wana dum bonisa ayelele duna ko labi ay gurbe non de sal wala an gurbe ma wonen wo du nyanga mo mo andani ha manda nanda ayu an wondo let's go yana anno modam ya fa sima ala sabala tini ba halu quoi e metta di journée man jogi Jangan gorko yo natin ni wala na yaro babu dai babu taro de lalu dai watin bahala sa cerno mambo anga maso ngara yo cerno mambo wol koy o cerno mambo mi ya di wala mi ya makko na yo fa nen acha koy o wi kanko Senegal wi
Mammo Sall min ko tarbu ngay Mammo Sall min mi mais wala ka del bil biya e wayi e mi dum no ay mu ko yes papa na tani ba halasa ay wado o menno jolde go modol ko lawol godul tenal mo ngal ala do yeni o yewi ko do segere do o mo photo cardande dum ne appareil o sali fodem o meda ya nyen fobe Allah an woni buur Sénégal ali bon ci mon Mamadou la wala mi woni Mamadou ande wona mere bawlimma ay no bingaji mari jo fewni di kanko laaldo do ñene bo anda gon alano legal mon bironi kanko wonno e laaldade do di oro mi bi mi raw e ataro dine laaldo da at nangdo wala babi wala minen min kettirta ko min gollirta ko wi jamme min jeeya min piyanno ko su jamme ko man eyyi gorko aga jeeɗum sona tan yiɗo gorko yiɗ baajo hayso kuude o fooɗata ko ɗum woni ko makko mais mbiyoma somto laamgol ay mino hono debbam yidde kam yiyen mi hersirani ɗum hay aɗa jogui ɗon sarde fewde ene yuusino jeen kanko hoorema ko mbaɗami golloy toon mbiɗa rewam mbimi Sénégal meeɗa yiidemo wimo waw dara ko wiyatma wimo nanga def tan sona sikkare mbiɗa waro defoye mo ngwango